Kokti Shalo 24 Ramchandra Ghat constituency by Khobjab Khareb Kowaro TWF ni Salsani Seminer Klaizaka o Seminer Ramchandra Ghat ni TWF Block Committee Kwtal Bwkhak te Ramchandra Ghat TWF ni President Kwtal Boshnam jakha Smita Debormano o Seminer Faiman jakha TWF ni Central Committee ni President Moniha Deborma te TWF ni Vice President no Khobui teibo Central Committee ni Adong Juksong Abono kari manjakha EM Shuhal Deborma 990 Nok Bad News ni Mangpliwo Hambai tin media takong tini Ramchandra Ghat ADC constituency ni bisingo khobjak 18 to 20 no tini kaisa one day conference aboni bisingo no jung tini tabuk je Bwkhak dagi mumbai ADC constituency wise jung TWF ni block committee Anani जोङो निर्देश दिखाबो जों आबोनो रुटिनि खायख्लांखा अरो तिनि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज जों 18 to 20 नि तिनि खोखनो तयो 52 जना टोटल 53 नाकाति 53 Tipra जना तयो जों काचा ब्लक कमिटि खायख्लांखा आबोनि बागै जों तिनि अरो Ramchandra Ghat बेले TWF स्ट्रं नुजाखा तिनि अरो खोखसं बेले tangkrak Bwkhak je Greater Tipra Land maya sak logirinai mani bo logirinai जों तिनि हाथाय दखान बागै सामं दाननाय होनो जों तिनि अरो बेले खास रांजाक खाबा जाकनिफा आबोनि बागैनो जों दाबो सुदु Ramchandra Ghat सारा Tipra अन जों अबाहाय प्रग्राम खाय दङ 4 तारिख थांनाय जों शान्ति बाजाराव अबाहायकै उसकां बसं किला रगो किला बाकमा रगो खाका एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि वाइज न तिनि Bwkhak दागि मुंबाय जों दाबो TWF ब्लक कमिटि खाय दङ दा तिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बो एडमिनिस्ट्रेटिभ वाइज न डिस्ट्रिक्ट कमिटि बो खाजागो जों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बो दङ अरो आनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल कमिटि नि बरम गोनां काजल देबबर्मा आनि जीएस दङ आनि लगियो बरम गोनां गीता देबबर्मा तिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट खय डिस्ट्रिक्ट नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट तिनि बरम गोनां बिनामाला देबबर्मा ताइ जत्त अरो ब्लक कमिटि नि खोखसं 18 to 20 नि जत्त खोखसं खायजाक बेलेका खाबा जाक खातम थबजाक आपनि बागै Ramchandra Ghat नि TWF ni Bwkhak borok Bwkhak no belai kheno borom biwo tai Bwkhak ni logio belai samangtangnan bagu tini kosilai Madam tini o jagao president hingkai sabono rijaka tini president oro chongjaka tini Bwkhak Smita Deborma bo belai kheno kasam agini simno tangai tongbo aboni bagu bonono tini jotto o 18 to 20 ni jotto Bwkhak ni saklai mungbaino sarbosommoti krome tini bonono president chongjaka